Ngawan ban ai ku blei fi ki ba i ki jong blei ha ka keteng ga jong Jisu nong pen im. Kanipat kalong ko por bangin yo sungo ye ka tin ga jong blei. Ubriu ubalarai pen kesan. Kata kalong ka bangin ye keren kat kum ka Bible. Ubriu ubalarai pen kesan. Ngisham ha ka ying bishar. Ka High Court dan ke Supreme Court ke Badan Boram. Unang bishar upen kesan yo bahok barbor. Bat urai penrem lani ukondem ya ubalik beman. Ban penkesan kathau ban penbenai ya ke jinglong bahok jong ubriu lani ke briu. Hakasni jing bishar ublay un penkesan ya bahok. Kitab Exodus arfulai ke lenong ke dekat ke benyau ublay uang nabangan om penkesan ya ubaman. Dalai ublay unum penkesan ya ubaman. Ujisu ngipai upen remi ki Farisi dapat ki penkesan ya ladi hakmat jong ublay. Uang haga gospel Lukas ke lenong ke bakatan riu. Pilong ki ba penkesan ya ladi hakmat jong ki briu. Andai ublay itu ikidok nut jong pi. Naba kata ya kabala nyukor haki briu kalong ke ba ijli hakmat jong ublay. Kata kalong ke jing sisa bau Jisu keren. Kajing keli kami kai kani kajing penkesan. Kajing penkesan kadai kata ya kabala nyau hok hakmat jong ublay. Unang pop ukup ya kajing long hok jong Jisu Kris. Ublay uyai bat upet ya ukum ubajanai ha kata kajing long hok lani ka hok ka jong Jisu Kris ukun jong u. Kajing penkesan susu kadai kata bayi kita baro kibalangit hau Kris. Bat pediangi ukum unang penim basimet jongki. Lapan bena bakilong kibahok hakmat jong u. Bat ublay yakini kibaulopan bena uang. Ukular uai yakani kejingkular. Ngan isun ai kejingle beman jongki. Bat yakipop jongki ngan om kan mau syuk. Namar baulapan kesan. Dai nama kata-kata udibet akasam balai puar wong suk utau briu ubau terai nyau syu ya kejing bamhok kabamut balapan kesan bala justify ulayo ya kani kejing penkesan ngisham uji sukres u volunteer lani u simman sngobha u one man sngobha kum ubriu badu im kejing im kabak janai kat kum kaan ke jong ublay uyo yakani ka hok bat u ai yakani kum ke jing ai sngo bha ki banget u Jisu u wan sngo bha kum ubriu u im ke jing im ka ba janai kat kum ka lo uyo yak righteousness lani ka hok bat hadin bau yo u ai sngo bha yanga ba dia pi bangin yo yakani ke jing long hok ke jong u. Hallelujah. Kata kalong ke jing syakri jong u Jisu na ke benta jongi kat kiba pediang ayu kat kiba wan syu bat kiba penrit ya lade ban pediang yu kum unong penem basimet bat banya bat ban em bat ngila yo lupa ya ka hok ka ba la im hok kat kum ka an kat kum ka an ula im hok bat ublay hunjrut bat ula penkup yu da ka hok ka jong ublay bat kani ka hok uai smoba ha kita kibanget kibabut ya uji sukres ublay ha ka akhir ka sni onumi issue ingi kibapop andrayuni iyengi kibahok. Hallelujah. Namar ka hok jong uji sukres dai nama ta kada wa apostol Paul ka sitish kinong rom pra ka lenong ka khat ka baningkong wang ba amdon syu ka jing penrem ya kita kibahau Kris kemut kibalapan kesan. Hallelujah. Lapan kesan. Ada pin puli ki kam ki apostol khat lai ka lenong ka khat ka balai pupra bat ka balai pukondai laong bada uni kamut da uni mut da uji Kris lapan kesan ya ubriu baro ubanget ubalayo ya ka born again experience ya ka jing kapat lapan kesan yu syu ngipet lapan kesan yangi da ki sautali ki ai kabaningkong lapan kesan yangi da ublay ublay ude nong penlong
lani unong ais ngoba ya ka jing penkesan ka justification. Udai unong penlong unong ais ngoba ya ka jing penkesan. Ngipet la penkesan yang i ka jing IA. Ka grace kadai kata ka foundation lani ka nongrim. Lani ka tolong jong ka jing penkesan. Ngisham hagaktin ka jong ublay shiti shikinong rom lai ka lanong ka dekat ka baar psaw. Hang ni upol utho ya ke bela penkesan daga jing IA jung uken ka jing suspa kaba ha ukris Jisu. Nang ta ka shiti shikinong Ephesus kalanong ka baar ka dekat ka bapra. Nama daga jing IA la penem ya pi ang upol shikinong Ephesus. Bada ba utho Titus. Akalanong ka balay ka dekat ka banyo. Wong ba habala penkesan yangi da ka jing IA jong u. Ngin kan mau lapan kesan yangi da ka jing IA, da ka jing IA, da ka jing IA ka jong u blay. Kabalay lapan kesan yangi da ka senam. Kasnam kadai ka nongrim. Lani ka ground jong ka jing penkesan. Pola buto sikinong rom kalanong basan bagat kot kebentak kendai. Menta lapan kesan yang i dekat senam jong uong. Lapan kesan yang apa dia pi dekat senam jong Yesus Kristus. Nang ta syusyu ngisam lapan kesan yang i da kajeng mipat Yesus Kristus. Aba Yesus la mipat. Ulapan kesan ru yang apa dia pi kipa pediang yu. Kani kajing mipat kadai kata ka proclamation. Lani kajing penbena jong kajing penkesan. Upol abu tho sikinong rom. Kelanong basau kedekat ka baar pesan. Wong ya ubala penmipat na kabenta kajing penkesan jongi. Haleluya. La penmipat ya Yesus Kristus ban penkesan yang abat ya pi uim sikibam jukut ulami pat na kajing tap ban penkesan yang i bat kajing keli kami hang ni hatu ngilayo pediang neem ya kani kajing penkesan ngilayo pediang neem ya kani kajing penkesan lada em ko kibriu ke jungublay ngong ipi kela ka bamut pai no kloy show blay Pai show blay, ublay uang ke shiti sikinong Hebrew. Kelanong kebaar bagat kot kebalai. Kumno ngingin yo alat. Lalangi lendat ya kajeng penem ke bakrau kata-kata. Ujisu layap, latep yu badulami pat. Lalangi ngi kentaj no ya kajeng penem. Ngi kentaj bat ngibu teng. Kumno ngin yo ong gaktin kajeng ublay. Uyane sekelnong ke beningkong to. Kedekot ke bakat ar ber ke bakat lai. Wong kat kibla pediang yu hak itu ulai ke bor banlong ki kuan ublay. Hak kedekot ke bakat lai wong kibla kha ke beningkong om na ke senam ke baar lemni na ke mon kedo ke balai lemni na ke mon ubriu handrai na ublay lakha na ublay lakha na imei bat ipa kesenam beriu, kesenam do, kanumlak bani i ke hima ke jong blay. Don da kamban kha, na umensi mbukut. Don kamban kha, sa sisin pat. Ngi don kam ya kani ke transformation, lani ke regeneration. Kajing pentamai, kajing kapat, kajing penkelano, da kumway pat, lebak-lebak, ya kajing im bapop, siya kajing im kabahok. Baan syak baan penkesan na kesenam ke jong Jisu. Ngidon kami ke born again experience. Kajing mat ya Jisu Kristus kajing em jongi. Jisu laong gospel Yohanes. Kadang ke balai, kedekat ke balai. Lemdak kapat ya ubriu. Onumla bani i watang ke hima ke jong blay. Aku tu kedekat ke basan uang. Lemdak kayu ubriu na ka bat na umensim naka bat na umensim la bani i ke hima ke jungublay dalay nginumi i lemda kha naka bat na umensim ngimla banyo banlet hapo ka hima jungublay ong Yesus Kristus narapin puli hayeng kitab Ezekiel kalenong balai penriu puli tang ketukut khat ka baar penriu kadon do bakadon mau
ka donut do ka di ka donut Adam, ka donut mau ka di ka donut Adam, ka donut ka bae, ka donut jong Adam. Ubri ubampat pediang ubampat yo ya ka jing kapat. Ubampat yo Yesus Kristus ka jing im jong udang don kani ka donut ka balek pop yo blay. Bat kani ka donut kamla ban kit, kamla setiai ka ban shim lemni ki hukum ka jong blay kim dambit setia kani ka donut. Ublay habangi pediang yo ulong umensim uwan hapo jengi. Bada uwan hapo jengi ublay wong akhlaw no ya ka donut mau. Bad nga ay ka donut do. Bada ka ni ka donut do. Nga bat mapi nginyo ban sumar ki hukum ke jong ublay. Haki do leng keniap ka donut ka jongi. Day nama kata kadaw don kam ya kani ka jingpen kala lebak-lebak. Don kam ya kini ka bakikot ka instant sanctification ka jingpen kentang ka bahaka sikalemat. Ailat ya ka jing tray ka jung mensim bukoy. Ya makmat jung ublay. Ong Jisu isnay yang pan map syak jing it. Haba kinong yalap ki kren ki khot ya pi sya ka jing kala ka bamot. Ki ong wan man pedian yu Jisu lej. Bada ba pilej ka kamba jung ublay ka wan. Bakata kalong ka kam jung umensim bukoy. Uwan ban penkelai ka jinglong ka jong pi. Ban transform ya ka jinglong ka nature ka jong pi. Ban penkelano ya pi. Ban regenerate ya pi. Ban ai kita ka jingkha ka ba arsin. Kadai tang ka jing tray ka jong umensim bukoy hapo jong ubriu. Ngani tu ipi ban lech sapneng don kam ka jingkala ka ba nang ni na po. Om ka ba na lor. Ka jingkala ka ba na po. Namar ngabat mapi ong ka Bible ngila lepop. Ngila dole na ay ka buram ka jung ublay. Ngila ram. Mano man penksan yang ngabat ya pi. Mano man penksan. Meneng ngila ong ka kasyri banan buram. Ka penksan yu bahak. Bat ka condemn ya ubaman. Ngila long gibaman. Gibam hak. Ngilalong lupa kita kirunar. Kibaman. Kibamdan ay ruem. Handray u Jisu. Uim. Kat bakum ka hak ka jong ublay. Uim. Kat kum ka hak. Jong u ka ba uday banle. Ula im hak. Bata kata ka jing im hak jong u kat kum ka an. Ula pas. Ula yo. Ya ka buram na ublay. Ulayo ay ka righteousness na ublay. Bat kani ka righteousness. Uayay kum ka gift. Yang ba dia pi gibap diang yu. Haka akhir kasni ublay. Haba upet jangi umya isu bangilong kinong pop. Ui penban ya ka hak bangilong ki bahak. Ui bangilong ki bahak. Namar ka hak jong u Jisu Kristus haka jing im jongi. Day namar kata kadaw upol da umensim mabauto asyuk titas kelenong kebalai kedekat kebasan baula penemingi da kajing sat kajing ka arsin kata kabadengkong bat kajing pentamai umensim bakut kabaar da kajing sat kajing ka arsin bat kajing pentamai jong umensim ka revival jong umensim. Kata ka jing puj no da umensim bakoi ka bor belai kawan hapo. Kadan ka jing kelala ni ka change within. Kata ka jing kelala ka banapo. Ka bor jing ublay ka tray. Day hang ni bau isayaw la ilu pawong. Laki pop jungi kisawanyan kinli kat kayor. Haka instant sanctification. Haka jing penkentang ka ba haka sikalamat. Yang apa dia filamap. Lapan kuat. La set apart. Lapan buk kerpang. Bangin long kikun ke jong ublay. Ublay wong. Ngan ganamkan mau syu ikipop jong ki. Dalay-lay nganamkan mau syu ikipop jong ki. Kumtangi yo ya kajing penksan. Bat ublay upen mana. Yang apa dia pi. Bangilong kebalaksan. Bat ki bahok hakmat jong u. Hakata ka sri jong ka jing bisar. Ngingilong ki bala pengsan
namar uji sukres ula ai yangi ya ka hok ke jeng u hangi. Ula ai ya ka hok, ula ai ya ka hok. Yang abat ya pi daka jeng im hok ke jeng u. Ula volunteer dala de komu breu, ula wan juga pertai, pulis kinong Filipi ar kalenong. Ula wan, ula laulot, ula slide lot, ula wan na kajing long breu. But ula em kata ka perfect life. Ula em kata ka jing em ka bajanay, kat kum ka law. Uyo ya ka righteousness. Uyo ya ka hak. But u ai kum ka gift. Lani ka jing ais ngaw ba? Siya uway pakaway barok kibriyo ka pertay. Ginyo ay ya ka hak ublay. Namar uhi ula volunteer dalade kum ubriyo. Ula em ka perfect life. Ka jing em ka bajanay. Kat kum ka law. Uyo eka righteousness na ublay. But u ai kum ka gift. Ya kita kibriyo, ya uta ubriyo. Kiba pediang ayo Jesus Christ, wan Jisu ke donut jonga. Maaf iki pop ke jonga. Bat ukular, ba unyat no, bat ublay ya ka jing im jong uban ko ngo yo ublay. Uyo ya ka righteousness. Ublay ukpa, haba upe jiki kun jong umenta. Uyi ya ka taga righteousness jong Jesus Christ. Omi isu yang kiba rembat kiba jot. Ublay kum unang penlong. Lani unang ais ngau bahaya ke jing penkesan. Ublay kum unang penlong. Li unang ais ngau bahaya ke jing penkesan. Uyo iya ke hak uji sukres hangi. Haleluya. Ukhat yang iki bahak. Ngila aban syam halade yang ni. Bayangi lakhat ki bahak. Namar uyo iya ukpa. Baladep penkup hangi. Daka hak ukun jong u. Kumta ngilong ki bahak. Leng baka hak uji sukres. Ngilong ki bahak. Namar ka hak uji sukres. Ngilong ki bahak. Namar ka hak dong uji sukres. Bala penkup. Bala ay hangi. Tang ladangi ngi penrit yalade. Ngi wan siya uji sukres. Ngi berat no ka pride. Kajing sarang. Kajing meng. Ngi berat no ngi penrit yalade. Ngiyong try ngalong unong pop. Try ngalong unong pop ngawan siyami pediang yang wan na kadonut jonga tau tamay yang tau tamay yang try pendap yang try dumen simu ko jong me isnay yang try ya makmat jong ublay bat pinwat yang ang ublay bat pinsyam yang aba pinwat yang da kadonut baro ublay unkur kuingi yang iskam pilas ngutu ka kani kajing penkesan ya ubriu lani kabriu ublain kurku.